Kapitang Inteng! O sige, mangtudak iti sangaribo, maribanang. Sana balen, tagayam ka mo. Ay na, agyamanak Maridonya. O hati nakawagan iti Donya. Mari Maria ko namlatan kanyak. Ay, agyamanak iti pamaskwam ka na kami, Maria. Nyala, mapitla ang tain nakalaan di kwarta. Kan adapay ited ko at chocolates. Ay na, pagyamanak manen, Maria. Wen, mabalin mo nga iwaras kadag iti ubing. Pagyamanak manen unay, Maria. Ikanakman pa iti dano, Maray. Ay, mawawak. Di mo kaya ti soft drink. Ay, saan, Maray? Danom laangan. Mabitla ang nga raod. Antoy. Nay, kasla na banog ka, Maray. Ay, dahay. Ay, urayak lang na bang aran. Ay, nabanugak at talaga tanagapuak iti balay dadon niya, Maria. Adayo ijay, ang sa nabalain, tanagtad iti sangaribo. Kan adapay chocolates, para kano kadag iti ubeng. Ne, adtoy Nay, adong agpay suday ta nakasupot, Maray. Ay, huwin, Maray. Imbaga, tay di napanak kat naragsak mat anang tad. Uray siyak, Maray. Adama nang tad iti sangaribo. Tagayam ko ijay ilay. Ta, sukinak ngamin. Kat kunak amang tad iti pamaskwak nang tadmat. Iso nga, inayon tan para kadag iti prices. Tainta ko mag-grocery. Tanay, nubigatan ti program tayo nga agkakaruba. Ay, katuwan, Maray. Adamot kawadwadan na tinaurnong tapang prices. Kan kastabatan iti maiwaras kada tayong agkakaaruba. Imayak Maray, umayak matmangtad iti inayon nyo apang grocery para iti prices kan maiwaras kada tayo mulaang. Talaga, Maray? Wen, Maray. Adamat basit kawaduhada kita. Iso amang tudak limagasot laang matkit di, Ay, dakkel na ba nagdayta, Maray? Tauray siyak, nang tedakmet iti limagasot. Uray damari ko hanang, Violet kan kwarog. Uray ni Jepot. Aya? Wen, Maray. Nasaya at nga raw. Tapno mawarasan tayo aming nga agkakaaruba. Inakpay ijayan ni Kwarog, tuyang. Tagparti kami kano iti kaldeng. Kaldeng? Wen, mainayon na pagsasangwan tayo inton rabi Aya, ay sige Tulungan na ko maitilot-lutwak akan kanon. Angam sa nabalain. Awan kadwa ni Kwarog ngagpartay. Alaing ka nga rudan. Taituloy ko mati aglutaw iti kanon. Dakwarog kan pare ba daw? Ay, nagalas ka to galidan. Tadi dakman lain ayaban ba? Nagragsak na ngagkakanta di dakpay pansinan. Ay, babawi kun anag na dito'y ayan dakwarog. Inakman laangan. Happy New Year to you. Happy New Year to you. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year to you. Mayat Kwarog! Napintas ti kantata! Huwag mo tata ba daw? Naragsak ta nagkanta. Wala! Alay! Ulitin tamalain! Sige, ulitin tamanin tata ba daw? Happy New Year to you. Happy New Year to you. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year
Ijay man balay da kagawan inso. Taintiks na ngay nakano alain ta itid na kanya ka nagapo ijay package na. Kay, apay akas lang masursurun ka. Dagidya adwa. Kunamlan na laing dangag kanta. Nalalaing akpay ngam isu damot Naa, asino ayati ka pong tutmaw? dakwaro kun pare badong. Na, 5 basak itayan dangag kakanta. Angam di dakpay awisan ang makiragrag sa kadakwada. sa dinaw ti ayanda, Ijay parangan ni kwaro ka. Dayjay mat aka anak kaslasan nak nga angkel. Di nakpay pansinan idi 5 basak. kay, Jaklatan nagtagtagari. amagan mo't no di da ka nakita. Imposible Nagtagari ka kumangamin Ay saanan Anya palat gapo na ngay. Kunamlan asino damot. Ay, unay kan ay inteng. Day takit din ti pagsaksakitan tinakam mo. Sige, tatabataw. Agmerinda ta, tanay, mabisinak matang. Wan ako araw. Ay, masintay ta meriendain ta. Niluto ni Violet, ti close friend kao. Ha? Apay a close friend? Saan ka diya, girlfriend? Saan, tata? Close friend kami lang. Di mo pala arman nga, men. Inaram ko nga rod iday. Nung magpada kami matitirik na. Ha? A close friend lang, ti marikrik namin, ti tunggal maysa. Ay, kasta? Tata, isungaging gaita, close friend kami pa lang. Ngam, apay akas jay. Kaadwan abado na kit Violet. Gapo nga tata, Violet tinagan na. Tata, kasta ti kunana, paborito na ti bado a Violet. Malakit dahin, agmirindata ang tata, tagpartita iti kaldahin. Ayos. Dahi jay latan ti contribution tayo ti New Year party tayo nga kakaruba. Wan nagsaya atin kwaraw. Nalpasan kagawad. Naikabitan ti silaw di ti parangam. Nasaya at launay. Anya pa ti sumarunong aramitan may kagawad. Dagiti tugaw, pakisimpayon Tapno nakasaganan ton inton rabe Wow, kagawad. Sige, sikanti makam mo dita Sika, ganay. Kita na niya tikurang nga ramidan niyaw. Wan kagawad. Numalpas, umay kayon to ang merienda. Wan kagawad. Ay na, nagbayat at talaga to'y paraangan mo, Marikwanang. Tanalawa, iso adito'y tayaw nga agsilibrar iti New Year. Wen, mare. Kat naisimpadan ti silaw. Kat agkakanta tayon to. Wen Kat kasi tinapag nun umwan tayaw at the price dagitag kanta. Ay, wen, Maray. Nakasaga na maten dagiti prices. Wen mare. Oray simple lang nga prices. Ti importante kada. Ay, wen, Maray. Saglilimagasot a worth of groceries. Ay, sos na kalaban nagdaytan maray. Wen iso apagyamanan tayo launay kadagiti nag-sponsor. Inteng, nakaluto akon iti share ta amakan para ijeram-rambak tayo no rabi Ay, sa anak to nga umay. Anya, Kayo na lang. na apay manan? Ada nga rod kasurong ko. Inakid din makiplin-plin na stekan ijay. Ramrambak tayo nga kakaaruba. Iso nga umay ka Ay di nakman pilitin tadyak kaya to umay na. Ay unay kan alaklakayan aya. Di. Ala, ingka kasarita dakwarog kan paribadong. Tapno malawlawagan ti amin. Tamadimot no impunam lataday taasakit tinakam mo. Aging gat baraw atawain. Yan at gapo na asak to umuna. Isuda Ay, ingkan inteng. Diyak kaya tigas ta jarmaw. Naskan nga agsasarita kayo. Tapno agpipinnasin siya kayo. Aday ta, kwaraw. Nakalututan. Kaldereta kan kilawan ko naman. Tata. Ay, ramanak man pay. Tata ba daw? Itay ka pa'y araman-araman.
Ay, mayata! Nalpas kayaw, ang nagluto. Ayos! Ay, kwa! Uwin tuyang! Ay, mayat! Ag merienda kayo pa itikan kanan. Nagtaw. Wow! Magustuak day tanana. Sigay, ag merienda kayaw. Takalpasan na, isagana yung dagiti linuto yaw. Tapno day talamang bagkat inton rabi iti aramidin yaw. Wanya inteng, talaga ka day, asaan ka nga umay? Saan ko nakmat? Sige, bagkatem nga ro dagiti linutok. Taipan mo ija ayan ni Marikwanang. Tamadamdama pa'y mangrugen ti program. Pabagkat mo kadagiti lalaki dita. Sa anak ang makabagkat. Ay, unay kan inteng. Kasmut la nagdakas launay ti inaramid da pari badong kan kwarugkan ka. Takas talauna yan tiguram. Talaga ang nagdakis launay. Isyak, kapitan. Kasyak ti aramidin da. Awan pa respeto da kanyak. Imbagak mo't ngamin kan ka akasaritam ida. Ta ibagam ama diti inaramid da. Angam di mo mat kayat. Ay, saan asyak ti umuna nga umasidig? No di kat isuda. Apay ngay kapitan? Intan madaman ti program. Ay, bagkatem kat dagita kaldero ta ingkan. Apay ngay kapitan? Di mo ka di kayat ti makiragragsak? Ay, saan? Di kan sumana upay. Nay, ingkan. Sige nga rod kapitan. Bagkat akong dagiti dua kaldero. Tain na kon. Angam kapitan, ngam nagbaliw ti panunot mo. Sumaruno kan tulata. Kastagay man tay. Nakita mo ayan uncle mo alimbabas. Idagkan kan tata, kwaraw. Saan tata? Aday alimabas. Uray siya. Diyak nakita. Ay, una yan ni pare inteng. Nukas jay, imasitig ko man tagkan tatayaw. Saan ka tapi manaw latan? Asa baligayam ti panunot na. Ngaraw. Antay, di minadlaw alimabas ni angkay. Isu ngayon kay kit di ayaban. Ay, amangan no nasa isayatan, asikat imapan, kwarog. Anda mo tararamido kanday. Anjak mapanawan day tao. Mala, siyaklaing ang timapan. Wen pare, talaga asaan da ka nakita iti day di agundaway. No nakita da ka kuma, di inayaban da ka, ta nakipagmerienda ka pa'y. Aya, Wen pare, nagimas jay merienda may akan kanain alinuto ni tuyang kao. saan dak anadlaw alimabas? Ay saan pare? No nasair ka pare, ay kat suri Suri pare, suri. Umay ko man ni Kwarog, ta dua kami ang makisarita ken ka. Ang di na mapanawan tayo aramiden na. Mangrugi ngamin ti programa, pare. Kasta ka di? Wen, pare. Isungaintan, pare. Ta makipagragrag sak tamat, pare. Si kantulaing tiawan kada tayaw, ngagkakaruban no di ka umay, pare. Alangaraw din, pare. Inak pa agpilis, pare. Taintan, pare. Patpatgak akakaaruba! Nasaya at unay da ito'y agundaway, nga intay panagdadanggay nga agkakaaruba. Para iti panang sabat tayo, iti baro atawan, iti biyag tayo. Kahit noon, intay rugyan da ito'y apanagrambak tayo. Iti natalinaay, kahit naragsak, kas panang sabat tayo, iti baro atawan. Kahit nagasat abaro atawan tayo, amin! Ay, nasayaat mo tay may kainteng. Saanan ang nasakit tinakam mo? Nakaamirisak ba na? Sak gayam ti kamali. Angam ita, ay sus, mayatan. Saan kun akagura da pare badong kan kwaraw? Nasayaat launay. Ala, umaykan. Tamakipagkantata itikan kantaan da. Sige! Happy New Year to you! Happy New Year to you!
Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year to you! Hey! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year to you! Happy New Year to you! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year to you! Ay, Kapitan! Naimbag, tanapunas matlaang ti sakit tinakam mo, kadakwaro kan tatabadong. Ala, sapay ko tagtultuloy tiragsakyo. Ala, sige! Dito, tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo i-MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangan.